Yeah, tem tau for the name of being or the tour the nature out. All of you feel the nature out. Can you show me by your face? Give me a big smile. Turn to the person to you. Just give them a big smile. Ata iai. Ali ata me ia ata pe oi. Give them a big smile. Te pe oi. You know what? Tangat ni o talangi oi if you feel the nature out. Amen. Amen. Yeah, there if we must the worship team, yeah, if I'm so great to be here. I'm so happy to be here. We are so grateful that you given the time to be with us this beautiful morning of Sabbath. Yeah, fatalo fatfo le tatou ainga masani le kalesia panspo can give me an amen panspo amen that's it fatalo fatfo le songa fa fenga ya pasta panapa e faletua mle ainga tatu fatasi fo le nei sapati alo fa pasta. Yes, beautiful. So you're looking absolutely beautiful with your scarf on your neck. And go na romafa na pasta de nectar. Now, fatalo fatfoi ile sunga fa fenga. Guest speaker for the next 4 weeks or the weeks coming up, Pastor Jordy Sauvao. Talofa lava, talofa malfatua, talofa. Amen. If I sang no ile stanga tani talofa, ata yan fai talofa lava. Fai talofa lava. Elofa Samoa fai konnichiwa. Konnichiwa. Amen. Amen. Yeah. Can we all stand if you are able to? If you are able, please let's all stand. Onga il neita yao, il ingole tu e pese mai dai lo fia lava we. Tau nu mai male manu we al sa pacho le tu le neita yao. As we await the final or the last call or the message the whole 4 weeks. Ata mai pe ae fia. Ele ata pe fa noa e ata pe fia. Ata mai. God is good all the time. Majesty, worship His Majesty.
Beautiful words to that song. Imela, imela, as we think upon his greatness and his goodness. That's his love for us.
mo fonga ina tisi fonga mata ngo fi mo bi inga le tu le nei tai. Thank you very much. Ona tu o leo wa whamaina i a tātou pespesenga i le me whutai au. Ia whamuaina lea ngā ngor whaftai atu i le komiti o pesenga. A mai le tātou tita. Ono vive inga mātango whiu tāpena ngai i tātou whamamoe i le so. Au ale tua malona whingalo. I se taimi o na tōro e lo tū palpala. Mai leo whengalo e na fitofi o lo tātou tua o le sinsilese. O te whātalo whalo i atu ai tātou i kālesia i le nei tai au, mai se fwoi tātou malo, ua tātou mafuta whātasi, masangisangi whātasi, i le whale o le tua mo le tua, i le nei sauning mamalu o lono sapati, ua tātou iai le nei tai au, tālofa lava. Masani lava ona o whangaina i alvaenga le nei o le whātalo whanga. O se vaenga i tā ua. E moli atu ai alo whaanga lau whaingaluanga tutofi a le tua. E talia whiawhina ai lau tau susu mai matala au mai. Mo sauninga pa ia o le stapati o le tua. E ngangana e whae ma whai alo whape atu. Tā lofa tā whalawa. Ma lo le lei. Ia. Lela alatu le silua. Ia. Konikiwa. Ia pula vinaka. Te vai a te utogo e le ni pula vinaka. O tangata mai konikiwa. E tā ua i le solo tātou whiawhia. Au au le whamatalanga lau tūspaia mai le tua. O le whiawhia. O le vaila aua malea. Ai au tau whanoa loa mai loa. No mautinoa le mamanga o tau vivi. Leanga o le tala le ala tūspaia. E ei ni whamatalanga te tele i le whionga le tua. E tolu o te tamu whai e whanatinati e toi tai eile mai moanga tangata o le tua. Au whasaundi le whinga luenga mo le tātou pokalanga. I le tai o nei. I le tusa o mika nanu tau pe onu whai po e walu e whapea mai. Soli. Se hase me whinga loi iova i ate o. Soli. Se hase me whinga loi iova i ate oi. I le tusa salama o lon tau pe fitu se fulu ma le walu whai po e lua se fulu ma le walu. Au au nei. O te whaalata lata i ai iova. O te lelei ai. O le ase talanga salama o lona mta upu e valu sifulu ma le iwa a o lona whai upu mua e whapea ono nofo lole lalu. O lo manatu ia iova o te pese ai lava e whawawa. Po o le alofa mai o le atua i anja o te pese ai lava e whawawa. Tā ua whamatalanga ia. Ngō le whasami atu o tātou tangata o le atua. E le upu whauina i le so. O te manatu e whapea le whatalwhaka, li liu i o tafa. Whai le tangata nei o tafa sole, se ase me o manatu ai ova i atu e. Ia, pe te whaipo i ai. Awa au nei, o te whalata lata i ai ova. O te manu i ai. Ia, Malava le nā whaamamuru le lima e leo sau lima sao nai te tāwhio. Le lei. Au te manatu a leo wa la le tae i manei e leo whaingaluenga tofi e le tua leo whaingaluenga. E whetaui i whaiwhi au nei le whaamatalanga le tuspaia. O se mea ina le lei, ma le mata lofie, ai no nofo whaatase uso. Ai sea, la mo le upo e whaamawhaina le salamo le po le whaamatalanga lea, o le whealufani. Mai tauina ma le totoa i le lua nei o sapati o la tātou pokalanga. O tuli loa e lau ai le ngā lulu e whaatasi o le au whaingaluenga. O fua wa aia ia o le whealufani
o tai o le pokalami i le tatou mai moanga i le lua nei o sapati ai o le lona lima i lea o mataupu o la tatou pokalami turi loa whalengaga e le au whaingaluenga le tua mana ia te au lau wa ai tatou whaiwhiau panspau e le ngata i sosoani le au na le tua a le teime tasi e te talo i whapitoa i le whatalene e tu ina atu lona uso a whaiwhiau mo le upu o le tua fola wai le whaingofie whaiwhiau e tolo pulau au te whapea ia whamanuia le tua i le lua ngā weta le tākua inga mango wha le tua te tālo ia utu pupu e le tua mai le langi le tō whātatala i le so ai mai se le tūri matai o la tātou whanua e mai ia e manuia le whangotanga le aingo le tua ia tō e le tua manu ia tau osa le whangotanga whaleanganga tangata o le tua i le neipo kalame ua tātou iat ia lofa mai le tua pulpule te tele ia tō whaua e le tua o na manuia e le ngata i o tātou malo wa siasi mai ai whapea fo i tātou o le ia o i whawhonga o lo tātou matai sili o i le laki ia manuia tele le tātou tāpena toi whawhonga i le tala ne sole se a se mea ua manatu ai ova i ate o ia whamanuia mai le tua mo tātou i le neitaia ono suafo Jesu whapea mai tangata o le tua amen toi mai tātou wha amen amen
No me lo vas a ofrecer tanto. Talo. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much for this beautiful Sabbath morning. We thank you for the good health. We thank you for the gift of life. And thank you for bringing us safely back here. Please bless your word. Amen. Well, let me say to you again, happy Sabbath. Yeah. Happy Sabbath. Tu itau au lawa macam tau moi. Yeah. Ile ngana fa fiti singa tambu vinaka. I vinaka ni lako mai ni singa tambu ni kua. Amen. Fa tonga malota lo mai pongpongini sapati fia. Pwede tanto wo tonga le ile fa broken English fa Papua man fa Vanuatu. Happy Sabbath long you. Wai ke ira wadi ini. Ya, ni ia le tuan ni sapati mata o fie fa tai o fie o toe mai atu. Ale fo tu toe sila mai le fo tu tuat. Ia le ai sa mo se malo longa mata o fie po ana po. Did you have a good sleep last night? Yeah, that's what. Rita? What's that, Rita? Yeah, that's what. Yeah, don't know my lossing but that's all. The late out to follow from my fat fatu. Yeah, to the sword from my malo. All I left here to us of city. The Lafayette to a pastor to see the stadium. They support that to that for Mike. I have from real tour.
i le tātou mataupu i le tai au nei. Leu awhatonu le tuna sfulu, sana po le awhatasi mai al tātou. Tātou mataupu po le tai au nei. I just want to begin. O te fia a mata, i le tala whātau ta māloa le, o si mero apa whai so uncle ta māloa le ni. Are you related to this man? Misa uso tangata le una sa John ta māloa le. This man is William Willa. Ele o William Willa, le kālesia. William Willa is one of the famous movie producer. Tāta le whaiata tifanga. Dr. Uwal tangata le langi, and he's also a businessman. And he is also an atheist. O tangata ele tari tonu ile atua. Mafofo le ile, there is no such thing as a God. Ele eise mea tau se tua ile lala langi nei. Si meno apa fe tu sa te tununga Willa. Si sono from the town ile te tonu ye se tua. Le langa o lana le argument ele fia ye ma tari tonu se mea tau se. O se tua. Talwaila. O le ile te tonu ile tua. Even God's word, ile upu le tua po le afio pe le tua. Ele te tonu ye Willa. Na tulo le Willa o tele ana wo e tamu fai e convince le ina ia tali tonu e se tua. O na le fa pe nei la utangola e produce a movie e ta what way le la to prove to the world that there is no such thing as a God. Le la walu le fai se te tifang e ta what way le la e le se me tau se. Se tu alo le fa research, file research. Fiu le ile su e ana su. E le ia se me foi le e mo se fa ma oninga e le se me tau se. O se tu na tu le I think I've got an idea. O le awalu le su al tusira. Le fa mai al tusira ale tu maybe I can find an argument there. Le la awalu tonu al tus pa ia o te fai tau mo su e. A tonu te mau ai nani pulu e ta fana ai tangata i te tonu ile tua. Ma fa o la wata ti fanga le la. Na fai e fai loa la langi e le se me tau se. O se tu alu lo Willa. To te sirfi o to me tau tia. Su e a Willa tus pa ia me tu so kenese tau le tu se. O falinga while he was reading the Bible. You know what happened? By the work of the Holy Spirit. Touches the heart of William Willa. Au fiu le se ili tus pa ia so se me fana I ke wisiana e le se me tau se tua. Na papa ia tu ile nganga pa ia o le tua. Ma le liu le olanga o le ila o William Willa tu se finalmente. O i mata le tele Ben-Hur. Yeah, I beat you to watch this movie. Ai se te min le te fai tauda, mata ila. Ele a le Titanic. Ma movie lawi lo lang. Ben-Hur was known as the movie of the century. Ele a Titanic mata lawi lo ile te. O le Ben-Hur. O le atale na fai al tangata leo. O William Willa. Ua tali tonu ato toa I le atua. Amen. Well, let me tell you, it's a maofa ile awala. Na suwi hai ele upo le atua. Leo lango ni tangata le tali tonu ile atua. It's a maofa woi. O te lui ala woi le tau. Let me challenge you this morning. Spend your time with the Word of God. Fa'alu so taimi le upo le. Le atua, wow, let me be real this morning. How often do you read your Bible on a daily basis? Just be honest with yourself. Oh, let me tell you. Even this whole month, you haven't read your Bible. Amen? Let me challenge you, young people. Put away your iPhones. Put away your smartphones. Spend your time with the Word of God. Fa'atanga le atua e tala noa tuilo mafufa. E ala ilana. Lan tus paia. Tau neu fita noia te uto e fatatau I le upu a le atua. O le atatu lo I le tau nei marsapata le oi. There is power in the Word of God that can transform people's lives. E iei le mana I le upu o le atua. E mawhai e ono suia o lango. O tangata whautuina tatu tau le nei. I've entitled our sermon this morning, O le tusi alofa a le atua. Wa tusi a whapitoa moe. God's love letter that is written especially for you. And this morning, I want to take you back to the parable of the sower. Where in the Bible can we find the parable of the sower?
Young people, those who read the Bible daily. Nelly, oh, the Bible guy here. Yeah, that's Matthew chapter 13. If you have your Bibles with you, yeah, pull out the phone. That's a woolly. Matayom type of sumato. Let that to mathematical Saturday. In fact, out on there, Tangata say to live on that to far long. But God's going to unfold it in a different way to us this morning. Let's all read. That's Lord. Is everything clear? Famai sai ai se tangata lulu saito walu watu e lulu ona. Ana fatu saito. Atu sai ma talanga mau famai e fa ele ese na lulu ye fatu saito tangata le lulu saito. Famai mai ele e fa. There was only one good soil. Among the 4 soils, there's only one good soil. Tasiana city tatu te amata te nei. Who is this sower? Ai nei lulu sai. Ti melo is it das? Ai Silvia. Foi fiao? Tu pai que é Silvia. Ai le tangata lulu sai tole. Does anybody know? Aaron, do you know this sower? Mai tau le fa matanga ngala mau. Le la tu nunga. Behold, a sower went out. A sower went out. Era para fazer fauta ualu watu le tangata lulu saito. Mai tau mena fia fantalanga Yesu le e fata otol nek. No foi Yesu ma. Fa matala fata otol le tangata le falongo. Ole na vai atu ia Yesu. Ole ye tangata ole nga lulu e me yana toa. Ia la to fata anga. Ole to mai tia pula i tangata ole. Le fai la foi tangata. Le fa matala Yesu ran fata otol. Ma mai tau nga luanga ia tangata fai to Silvia me fai tangata i. Early in the morning every day. They woke up early, they go to work. Just before noontime, they go back home early. E usu de valu a po tope na to ngalwe. Ai ma ven to fo ia na to fale le ia. Le tai la fiaf. Now the question is why? Is there to fale fo itangati ona to ai? No fuanga dia. E tele tangata fasi tangata. Tele tangata oi, tele tangata fa mea. Well, you know this is the story of the Good Samaritan. Tot Silvia tala fa tau Samaria ngalei a mau atu tangata Samaria le tangata na fasia ile. This is exactly the place. Ola no fuanga tonu ala na fasia tangata malanga le fa matala Yesu na fa tau no fuanga I tangata nga oi ma tangata fa mea. So manga tonu ala na le fa matala Yesu fa tau le fa tau le lulu sai to Silvia to woi. Ola tamanino ala mo tau. This is the clear message for us this morning. 2,000 years ago. Lua fe tau sanga taluai. A sower came out of heaven. Amen? A sower came out of heaven. Lua fe tau sanga taluai. Na lu ese mai ese tangata lulu saito. Tu alo na mamaru le langi. Ai fio mai no tatu lalo langi. E fio mai. Tatu lalo langi le fe mai le ese sanga le mu. Le lalo langi anga sanga male. Le anga lo tatu lalo langi lo ye tangata sauha. Lo itata fasio tangata fa mea wa fale nga ina tatu la langi nang sal fasili woi le ale me an sau Yesu e fai. What was his mission? Le ale mission na sau Yesu e fai. O le tali na sau e lu saito. Amen. Now the question is o le a ua fatu saina iai
le saito. O le au fatu sei le tato loa la o le lulu saito a. But what represents the seed? Huh? Nelly, say it out loud. The word of God. Ami say amen mo nel. Fa fen tato loa. Lukam tapo e valu fe musumantas. O le saito o le afionga lea a lea tua. Se me so amen. Silly. Fa pe fiara le le. Lo tanto lo tangata lulu saito is Jesus himself. The seed is the word of God. What about the soil? Huh? What represents the soil? Your heart? Yes? Us? Okay. Let us read. Hey, tai. O le mea nei le. O I la tau ia ua wha longo e upu. Ma tausi I ai ile loto u wha maonu malele in English. And the seed that fell in the good soil represent honest, good-hearted people who hear God's word. Amen. O ina ele. Yes. O tangata. Na lulu matoto fatu ifia. In their hearts. Mo se amen e mo whalua. Amen whalua. Sa to I to tonu o nai toa. I se si la whamtalanga whai ngofira I ngole tua le taole. Lua fe tau sanga tanwai. 2,000 years ago. Na fio mai ei Yesu I lana misiona. Ina ia to ina le afionga le atua. I to tonu o tato roto. Amen. Ina ia tapena I tato. Mo le malo le atua le tato te whatani. Whea ilo roto. Where's your heart? Where's your heart? This is your heart. O le heart o lo mafufau. Let me correct that. O lo heart o lo mafufau. O ia le fatu o loa. O lo mafufau. O ia ngā lue mastoa I lo mafufau. Let me say to you this morning. Fa pe atu la ingo le atua. E iai le mana I le upu a le atua. There is power in the word of God. Fa whangoto. Me Yesu. O upu o te whai atu I atu tau. O le anganga ia. O le ola fo ia. Amen? In English, the words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Ingo le tua lo po le tua e mea le ola ia I tato. Whamaunia tala whasopito in the story of creation. Lehan mea tupu ina ua whetalai le tua ilana upu. O mea, ona whetalai tua le tua ilana upu ona. Ona iai leo mea. Mea uma. Ona suia lea o mea uma. Ingo le tua. Ona mea moni. Au noi tātou mana upo le tua. I le aima se suinga tupu o tātou langa. Without the word of God, transformation never happens in our hearts. Le me whai ona tu mafu angana. So se teimi la unga I upo le tua. E le or whai la unga le lulu saito. Every time the word of God is preached, it's not the pastor who's sowing. Oi le lulu saito. O lo unga lue le atua ina na upo e ala I lo na nganga pa ia. Amen? Mai o mai lava le tahaole nei. A o la unga tu ia tautou. O lo lulu ele atua le fatu lana upu I o tau whina ngalo mo tātou lotu. Amen? Ta ua le mele nei woe. Whina ngalo le atua. Ia toto I lo fatu mo lo fatu. Lana upu. It's not time to muck around. It's not time to play around. Put away your phones. Focus. Ia tau la I lo mafofau. Ele o se te me te mafofau I mea lea o ngalo. Ele o se te me te mafofau tu aino o mere song fosi e usu su e au tupe. No. It's time to hear God's voice speaking through His word. Kia tātou tu e fo I le tātou whatau tu. Meri whatau tu. Sauna tangata lulu sai. Wa lulu whatu. I ele le fia. Fia. Say it loud. How many soils? Mai le tu spaia. O le mua le la tu dungu fa mai le. O le ele sai ta fo le. O le wala lungo le ele ma o le malo. Ele no lua. O le papa. E lo papa I pulei an mele sa wa ia. Va ese o papa le ara. Wala am. Le non tonu. O le vawa. Va tu tui ma ele no fa le. Tu si le la lo mena. Ti no alo wa tu dalo pe pasta la ye. Ta mai le la tu su en ta. O te fia fisilia te te aole nei, boy, let me ask you. Ai se ala, na whaahalu ai le taimi e Yesu. E lulu ai saito I ele ne wha. Knowing that there's only one good soil. Why did Jesus manage to still sow the seed while He knew it already that there's only one good soil?
Ai se ana whaalo ele teime Yesu, e lu ai fatu ele ne wha, ai lan silve Yesu, tasi ana ele, the other three, they were not so good. Ai so tauta. Ai se a, ele manatu whapito le atua, amen. O le tali le aimo le atua, e alofa le atua, I ele umana e wha. Amen e mosolai. Amen e mosolai. E alofa le atua I ele umana e wha. God loves the soil no matter what. For God so loved the world. Alofa le atua le tatu lalo, e alofa le atua tangata umana le lalo, whether you're black or white. Pete uruli pete pai pai. Whether you're good or bad. Pete le lei, pete le anga bo o se tane bo o se fine. Ho le ala le toinga tangata yei o e woe. O lo yei se tua, there is a God who loves you no matter what. E alofa ia to e maa. Tu sa lava o le atu ai tangata I tau. Ma na fu ala na. O lo nga lue mai ei pele atu e o mai tai ole nei. Ina ia faola ina ele ia. Mo le langi ma le ola e fava. Fava ula oe. Ie foi man mauti noa le tai ole nei. E alofa fa maoni le atua. Ia te oe o toi fisilia. Le hau fa tu sa iei ele. Tato ma ia la tato tala noa iei. Ile tai ole. Oe, let me say this to you. Whether you like it or not. Pe te mana o iai, pe lea, o lea e loa ta hawa nei, le tu ai ngai le ele na iai oi. You will know it today. Le la tatu whaso iei, but let me challenge you, o te talo atu lai o le tua. A whai lea e loa tu ai ngai le ele iai o le te hawa nei. Awa nei e whai se alufanga. Do not make excuse. Awa nei wha mo lunga lo loto, pe te mai whape mai, o le e le wau la, o le le. Pray a silent prayer. Talo le atua. Ia alofa mai le nei. Have mercy on this soil. Ai sia le anga mwhai le atua. Na whai le suinga I lo ele I le tai au le nei. Le mongoa. Me o le maa. O le ha? Te whafonga mau. Let's read in English. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. So si atu oe. Oi tangata ia lo fatu sa ia le ele ia. Oi tangata le tono le ele ta o le ele ma. Who are these people that this soil represents? O tangata te tono le tua. Oi tangata ia. Te fai tau manino. A fa longo se tasi I le upu o le ma. Tangata le te tono le tua tangata ia. Of course. They are hearing the word. They are listening to the word of God. O tangata te tono le atua. Ale fa mai o le fa longo le upo le. Ale atua mai a fa longo se tasi le upo le. Ale atua. To se fia la oi. Ele umai e fa le la tato tala no ye tami. O tangata umai. Sa la to fa longo le upo le. Tua. They all hear the word of God. Sa la to fa longo umai le upo le. Ale to all these soils are people who listen to the word of God. But listen very carefully. Let me say this. O le whawhitau li rare tupu I tangata mua ia. E na o le whalo o whamea ma. E le fia man marama. Na o nānu watu ar whare. To e moe e runga la ua le whalo o ile. Pao ar whaame. Oh, amen. Hallelujah, pastor. Na to whan. Lale, lango po. Tau mau wangalo. E sea, atu moe. Ma fuanga le whaia. Fau tuanga tangata leo. O Paulo le kale se te Salonia. Ia pe o tau tangata perea. E a tangata perea. They don't just listen. They know. So, thanks my mother here. Tai so tinala. Lo fo man api man pen. Vai su pe mo ye me la o. Anto te lo tau. Lu e mai ala lu au pe lo tau tau pe lo ia. Tangata perea e o to sue. E o to vai iri po sao me la o to ela. Le fai fa. Tangata la ia le tau talo le mua. O la tu mama hina o pole. Ale tua. Fa lo mo ele fia mal. Tangata mai ia le tu yo la mesi ngam fa lo. Malo la ko fa lo. Boy, let me tell you this morning, hearing the word of God is not even enough. Ele lamalo tanto fa lo le pole. My friend, you need to listen and you need to understand the will of God for you today.
E mana mia lo whaalongo, ma ia i loma man malama, po le ala fina ngalo le tua mo oile so. Tolu i oila uoe, let me challenge you. Au e molo le avanoe te whaalongo le upo le tua. Whaalongo loa, matalia le awhionga le tua. Amen. Ma Yesu, le ua iei talinga. Whaalongo maia. E si tasio e nei ero iei talinga. Tofu matato matalinga. Whaalongo mai loa i le awhionga le. Ale tua hear and understand the word of God. Awa ale ai. Lan mea tupu pea tatou le whaalongo matalia. Lan mea tupu i tangata ia e tu sai marama. Nen tatou whaitaui. Whaitaui mau whamea. Wala tau whaalongo e le langona. O nā luale i lole o le waleanga. Ua whao le mea sa luluina i lona loto. Amen? O i tangata leanga le. Te olo leo satana. Whao le mea nana e whaalongo i. Ma fuanga o fiu koe po mawavou ngalo. Amen? Nana le mea tupu pe a ngalo ma abe sea le upo le atua matato. Nana mea tupu. O na tu mau e lofa fonga mai. O na tu mau e lole o tatou loto. I le wha maa aina e peo le lelelea. Amen? O na tu mau e lole i le wha maa aina. Ma fuanga nare i ngore le lelelea. O le ele maa. Amen? Ma fuanga nare te vai tangata whapena i le so. Ala hunga tu whaiwhi au le lofa. All power of amen. Oh, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Te ala hunga le wheu le lofa. A tulato aina. Lipi masia lofa i dona. Lipi masia lofa i lato aina. Ala hunga tu whaiwhi au. I loto whamanga. Oh, power of amen. Oh, preach it. Preach it pasa. E tau tau ana au e whamanga. Alo le siono usua tangata. E wha me dei mea. Ia aile whaiona. Aile whaiona o lai. Ia. Tangata ia. E rin kanga kwan loko ang ngafi ni panspo. Kanga wa levanga loko. Even some of them, they were born into the church. Kanga wha ngau mai tono le. O le loki. E nao na wha long. E le fie man. Amen? Te lu ioi. Wha alu so teimi le fionga le. Le tua e te tau ona a vela upo le tua. Ma mea su ma lia ia toi. E te tau na vela upo le tua. So wa be atu da ingo le tua. Po ai al tangata whamai e maha ale loto peo le papa. Mai tāmita. O le awhionga le atua. O le sāmala e muti e le papa. O le ale loto maha al tangata i whea. E vai ala le upole. Ale atua leanga o le suri o tātou vai. Man malama o tātou. E tātou wala. E o ala apostolo Paulo o mai panspo. Me le la tupu le ingo lalang. E li liu e se tangata ma o la tu talinga mai le upumoni ale. Ale atua, may they will turn their eyes away from the truth. Wa feu talingo tangata le upole. Ale atua, nas fama ningo bela. Oh man, e re kai kusare kumu i le upole tu. Mar kumu vivi nai. Now let's be honest. E re kai a kusare kumu le kumai. Mare moana lenga ko ma kai le weekend ke. O moana e pole ai. Le te tu ai sia. Yang ada tanoi Paulo. O e wa tele mana o ine fia. Au le se mana o upo le tua. E la unga fo le upo le tua. E la amene fu me ala o moi. Ya. Ma fu va ye ta o le lai o le tua. Ke le ka le so. O le fia fa longo le upo le. Ale tua. So many people today, they don't want God's word to direct their path. But if you follow what they man I tai upo le tua. A fa fonga lauto. La me fai upo le tua ye tato. Fa me non taranga pau. O tu spe o manava tasi dua. That is reading English. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen? Papa eu tolu me fe rupo le tua. Na te ha? Awao. Fa tonu. Fa poto ai. But it's so sad today. People don't want that.
Iri mana o tangata le upo le atua e hoa o whātonu lato. Iri mana tai tai lato le fi o upo le atua e whātonu mena a wafir mena. Ai le mana o ire fi whalongo. Amen. Mafu anga nana o woe, I challenge you this morning. To e fo i upo le atua. Go back to the word of God. Awa ale ai. E tu mau ta word whamaina. If we don't go back to the word of God, we will still stuck in this soil. Ene la ingo le atua. Move to our next soil. Kaya elo from snonga po fio ile na te ye. Elo lua, olha. Olha. Tau fia mo el tau tani. Tato fai tau, tasua. Praise the Lord. Amen. Atonu sampai yo, yes master, yes preaching. Lea la wata lia tangata nei upu marfia. Fia. Read very carefully. Read very carefully. To si sila na mau. A ua le ai. Ya te. Ia. Faitau ato si o me tia. Ya tas doa. Let's read in English. That's all. Oh, they listen to the word of God. Huh? They amen to the word of God. They said, preach it to the word of God. But they have no roots. Huh? Elenia. Oi tangata ia. O tangata ia. Fia ia whalongo. Ile a fionga ma le upo le atua. Peitai. E uma lole la unga. Ale upo le atua. Ona te fo ia le tangata ilo nao lana tuai. Huh? After they hear the word of God, they go back to their normal life. Amen? Why? The question is why? Ele ainia. E no fo ai ma mau ai lo upo le atua. There are no roots in their hearts. E mau ele upole ale tua. Ai sia ele o yai se fa na no inga ile upole ale tua. Ele o so malia le upole tua ya la tong. Na se bea foi ngale ngon fa pasi ya le. Thank you to me salam balu zum tolu yo lo mamo ele se me vai just for the sake of memorizing the text. Ale ai se ma fo ma na tai da fio ngale. E tua. Mai tau mai me mun mudi. Nyan mele tupu me mun mudi. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ai go le tua, fa mai a tupu lo le popu nga ma sauanga. O no le upu. O na tau suai lo le upu le fa nga ma tuspai. But they quickly fall away. Quick. So quick. Fa ia elo fa msno ngata ni. O I o ma o I papa. O fa msi ngo vo le stanga. Na fu fa wa oi. E a o le te de afora ma ama de afora papa. Na. Ai o va ye tau nei po ve ele nei le te. Te yai. Na le se le. Oh. Tama wa tu tui. Na. Ya, oi tangata I va tu tui. Ale mo mo tolo, ale mo mo ya tolo. Ma. Tali na tangata la na le madino le. Ale no lua. Ya la ele lonton. Let's read in English. That's law. A seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word. Si vai tamu fa samo, tasi lo. O le mea foi sa lu le va tui, o ia le fa longo lo, a le loto popola I mea le nei la ma le pepelo le o fetina I nai lo pu, ona le fu mai lava le. Amen. Is this clear for us this morning? Oi tangata ia. They are Christians. They are religious people. They are Christians. O tangata lo lotu, tangata msiano. Na sa usira le lotu le. O ia se fale tonu le soio le. O ia se fale tonu loto le. Ai longa, ale femme. O le loto wa fa longo le upo le. Ale tua. Ale me le fale tonu le loto le. Ha? Even though they hear the word of God, but there are thorns
thorns in their hearts. Oh, yuck. Hey, how do you don't know? The question is, what are these thorns? What about you doing? Let us read. What about you doing? Ya, tasi lea. A ole loto popole I mea ale nei lalo lang ma le pepelo ole. Ole o. Ole hala mau tui tui. O vau tui tui o mea langi. Ha? Le ala iei man mea lai mo me se uri tau mea tangata ira na mea lai fai. Ha? Ole pepelo. Pelo le tolua, pepelo le faifiau, pepelo le caresia, pepelo le ali. Ha? Amen. Atonu ele o se mea leanga mea ia fa mea o mea lalo langi. Trust me, it may be applying for a visa. It may be planning to build a brand new house. Maybe buying a new car. I don't know se melanga lo po Sauvao-O nga mena I mo so fai longa mo no visa fai so to lua o so business fa tau so for ranger. Pa fa fonga mena ngole tu. Ele anga mena. Ai ona o fa mo mo e lo loto me ia nei lo le tua. When you put these things first, then God. Ela me tu. Ona delo le o me ia matua I o tanto o langa. Ona lea, ona watu o la me ia titina lo pole tua I lo loto. Amen. Si fam talanga la I ngole tua. Ole ele. Ole tua I nga loto foi le e mana o ia Yesu. E mana o foi le lo langa. Amen. Amen. Toi ngā loto foi le tu le si vai tuton, tu le si vai fafu. Amen? O lo manau le langi, ai manau foi le langi. O lo manau ia Yesu, ai manau foi ia Satan. Let me tell you this morning. E le mawhai o na tā ngai luma whale nganga. Pe a whai o lo tālo lo whai le tua, ai te manau le langi te me tas. No spiritual transformation can happen in our hearts if we love God, but also love the world. De mawhai o na tupu se suinga I tātou o langa. Pe a tātou wola si o langa whalo tolu o wha, pe e manao I lea tua, te manao I langa. Let me appeal to you today. Let us surrender our thorns to Christ today. Let us surrender our thorns to Jesus today. Ia ave a tātou vau tui ia Yesu le tai au le nei. We should surrender to Jesus. Te tau on tui nātu me uma ia Yesu. Tau sirfia I sea. A whai ere ave sea. They will choke the word of God in our hearts. Nā tau te whetina inga lu upo le tua. E te tonu o tātou. O tātou lotu. Mafu angarana. Te whiu e te whanongo tui titi whase laula unga te whanongo ia. E le aia se suinga e tupu loa. Nanga iei mea mea te tina ala upo le tua I lo lotu. Te nofo mai le la unga tu whaiwhau. A le loto loto I tupe I lo mawhau. Su e mawa tupe I lo loto. Le la unga tu whaiwhau. A lo numeratasi tau su e mawa so to loa I lo mawhau. Le la unga tu lopo le tua. A lo whenua I en for rentan. Ai o tiro whititi ai. They choke the word of God. Tato o ia tato e de mono murite o ita se tia. What's the last soul? Yeah, but I ought to find out if I type in a full tato tira. Let's read in English. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. May say amen. Amen. May say amen. Someone who hears the word and understands, this is the one who produces a crop, yielding 160 or 30 times what was sown. Phải tao phải sao mo? Al men sa luina le o ia le fa longo ida. I le upu malangona ai ua fua mai lava ia. Tai se lau nisi, tai ona mo furu nisi. Oh, praise the Lord. Wai la tangata ia. Mai o tangata ia fa longo do upu le tua. Malangona. Amen. Inisi fantalanga tangata ia e fia e falongo matalia le upole le tua e nga wai le upole tua ma fia le fina ngalo le tua le fe mai le upole tua. Amen. Na me tupu tangata ia e fua tele mai. Amen. E fua mai tai selau e yono sfuru.
Vai, matau tia. Pa fonga mau. Pe apu le nganga pa iyo tatu langa. Fua mai ai leo le lo fa me le kasi dua. Filemu, unsai. Tia mai sau amen. O fua mai fua ai lo la. Ha? O fua mai lau la au fua ia. Misi ato. Ha. Nasa tau, e me tsoi soia. Wo la mar filemu ala se na. Ah, alo fa ia mo tino al le ai. Ah. Se ma fo li ta wo e. Se o fa pe atu la ingole tu le la o multa tu lang. A fai wa leva na veo em tanga ta lot. A fai wa leva na lot. A o pu le pe le ita mar fa mo runga lo loto. O lo ye per mana tu fa pito lo loto. Ma li si mele anga uma o te tau atu ya te oe. E te mana o mia upo le tua te aore ne. You really need the word of God. Whaftai le upo le tua. There is assurance. O lo yei le mauti langa. Na te mawhaia. O na whaia se whafonga i o tato o langa. Let me ask you again. Who are these people? They are what we call spiritual Christians. Amen. O ke wisiano fale nganga. Si whai tau mai, tasi bua. Tangata ia tala atu o nato roto. Whalongo matan lia lupo le tua. Wana tau fili manga wai e usitai ma whaian whidangalo le tua. O le ne tupu tangata ia. E suwia o nato o langa. Ma fua tele mai. Misi amene vi le tua. Ua fua mai lo o langa i le so. O ne misian me tau ne se u hape atu. And I will speak to the church today. And also our visitors. Se tau tala whapitoa mo le kalesia. And me so tanto uso asiasi mai i le tau. Ne se o whaatula tala lea. God has given us His word, not just to fill up our heads. Ua tu ina mai e le atua lana upu. E le na whaatungu ai o tātou ulu mo tātou mawhau. Alana wa mai e le atua lana upu. To change our hearts and to transform our lives. Ia suia ai o tātou loto. Masuia ai o tātou amio mo tātou olanga. Oh boy, I have seen a lot of Christians who can recite the Bible from Genesis to Revelation to prove that they can recite the Bible. O vai tangata whaala na tau fia poto i lupo lea tua. Whai tau mana maula o e le tau sua tus paia. Tau, oh, mata e rei, whaali e fia i loa. Mana fia poto. Some of them are doing debates using the word of God. O whaangai tangata na fia ngā lea tua. Whai e ana toa. Debate, whai o la tau whinaunga. Toi fa manatu ia to ela wel tane o le afio ngale tua pa wa ia me tu puat fa poto ai oi fa tonu a wa ai oi i le ame tonu le tua. It is for teaching, it is for reproof, it is for correction, it is for instruction in righteousness. Ai ngole tua ele na fa tu mo yo tanto ai suie yo tanto ola. E tātou su e la whionga le tua. O ina tātou te maua Iesu malana whaotanga me Iesu o au nei o le ala. Ma le moni ma le ona. Whawhonga le mau. E loa foi au tau e le mea moni. Tu sao loto foi au tau le upu moni. Amen? Tau sili atu la uwe tau lei. Are you free this morning? O tu sao loto o e le nei taia. Ba e sao loto le upo le atua le nei taia. Ato mo fai meni so to pastor to fiu fai tau so ia met kene se tau fa ninga ia se no tu pulo ola ia ma se swing o tu pulo ola o fiu tau loto fai tau dus baia. Let me tell you this, o le tu langa na wo ia lo langa ile so e mafo mai o e ola no ma lo pole tu. And I can say to you, some of us are facing so many troubles in life today. It's because you're living life without the word of God. Ono we tong fe te ola i lo langa le nei e o noa ma le upo le tua. Ni se tātou o matua tātou mamai ai mai le anga i sea. O tātou ola e o noa ma le upo le nga le tua. Ai ngo le tua. Tau whape atu. Tātou toi foi i le afio ngā lea. A le tua. Te lu i oe. Toi foi i le afio ngā le tua. Whaalo sau te me whaitau wai. Me le sai longa i le lotu i asoi. Mantua e le gramalo maliu.
Tole ta sasa na to hunga I VALAAU pea fai loto tau. Uma lo ese mai le morning watch. Uma morning watch fa sa fa lenga ma ko. Kere se so te no me. Pa kai kai. E le mo lo ke mi si lo mau sa sa. Sa ola le upu la. Ale tu sa to le fatu le I loto la na fa. Na na. Dan me lo wai. Mo ki ngā kungi o konga ngā la, pa vea o kolo wha, o wha no pai, o whese kalo I skolo, vai la moe le whare. Ma na o mia lo tātua, a mata le aso le upo le tua. Tālo pei la uri whai tau sau mau se tasi. Sau whale whai lau talo whai tai toi fo I le upo le, a le tua. O mea e o whawhi tau lia le tātua o langa me le tātua wali le so, ma fo mai, wa e ola I le o langa le nei. Fatutua na I oelo upole a le atua. Boe, se e wanga nau tatu toi fo I le afio ngā le atua. Ma o sitai I le upole atua, o na whaia le atua, se amatanga fōmo o I le so. Boe, se o whapea atu tasi ana mafu anga u VALAAU lia I oe po kalame le nei. Ai o le atua ma le tato VALAAU lia, there's only one reason that you have been invited to this program. Ina ia toi whafo I tato I le upu a le atua. Awa fai mai la fio ngale atua. You shall know the truth, and the truth shall set you free. E tau nei loa leu pumoni le atua. Ona tu sa lota le o e leu pumoni le. Le atua a te le fi fa tasi mau te ora nei. Tu ina tu ato to I tato I le upu. Ale atua fa manuia le atua e la ua te ora nei. Fa fonga I por pese o nei su. Amen. We read of a place that's called heaven. It's made for the pure and the free. These truths in God's words He has given. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. Sweet home of the happy and free, fair heaven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. The children were playing without sadness. The woman will dance without fear. The man will walk tall with all honor. Only light
the weary. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. Oh, sweet home of the happy and free. Fair heaven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. Fair heaven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. Father in heaven, we thank you for your word that has come to us this morning. I've tell you, upu ua matu whanongo i le taya. Ua e toi whamanatu mai ai I lau e kalesia, e mo matu uso a walau lia mai matu ua. Le fina ngalo lau fio. I o matu wola masoi fua I leo langa ma le laro langi le rei. A o tei te ina I matu. E le afionga ka ia a lau fio. E tua ua a vea ia ia le anga le rei o langa ma me whawhifia o le rei laro langi. Ua pupua I o matu lotu. A o matu whatutu nai. I la upua leo wa te whapia mai le tau nei. There is power in the word of God. E iei le mana I le upua na fio. E a whai matu te whai tau. Ma matu sue ma matu ngau wai mausitai. It will transform our lives. E sui o matu lotu. Ma sui o matu o langa I le so. For we shall know the truth. And the truth shall set us free. E tua matu fo I le nei taia. O matu tangata sauloto. E ala I le upu a lau fia. Whamanui lau fia. Sili na e whamanui e lau upu. Ono Yesu matu walau tuai nei. Amen. Manatu leua. Tolo tu matu parpala I le nei fu tsai o tatu kukla. Ai fifa I lo ato lela tatu manolo atu mo le tatu famalustino pupule. I le 5 minute. Ona toi tutu lo le o tatu famai mo. Se o ona famtai. Ma le nganga tumu famalo fa te tele le sunga faifau, ma se fo ia le tatu faifau nei passport. Mo pokalame le so. Ya, man gian fo ya tu man toi foi mai. Tatu toi fila fa fatai. Leile tua. Leile tua. Leile tua. Kiki ya marusi. Leile tua. Tell me oma. God is good all the time. There it is. Mata mo fia. If I want to lai mai lunga mo tanto. Ei pesa ni se lua. Pesa ni se lua wa mi mo le tua. Yeah, I stretch my no le tua una quality. Yeah. Número, lima como el mono, ya, stretch the tafa, lane, ya, pasando y no frente y otra ya, quizás Sauvao, ya, my fire, we're ready.
Are you ready? Are you ready? The last call. Ese el matango fio le falo le lipe a tanto fia fatasi la. Amen. Amen. Yeah, on the being on the tour we no le leaning on the everlasting arm. Fa'ala molanga. Break
Whaptai atu I le tātou praise team, mo le inga o le tua le sa tātou toi amatai. Taimi nei au te valaulia sunga I te akon, tutulai mai lunga mo le whamapupoina o tātou taulanga masupua. Valaulia le tātou ofia, tātou tutulai whatasilunga mo le tātou tukalo taulanga masuai. Le atua sitsile se lava lau fio e whavavau lava. Whaftai le atua ono leo a mātou aulia le nei vaengu o le poklame a lau fio. Ai wa tutulai o auna le atua whaptoa o te akonu, wa taulimaina o taulanga masupua. O lau polo inga lea po lau whea autu sa au mo utangata ke usia. O le mea se fulua iei mea. Iau mai ai le fale o lau fio I le so. Le atua o utamau a inga I. Mātou tutala. Ia e whapa ia. Ma e whamanuia ia. Ai sili lau whamundianga le atua I lau nuu na saunia. Tu inatu mo mātou tangata atoto. E whaitaulanga ia te oe I le so. Ono lau suafa Yesu o mātou tutalo tuene. Amen. La sui lau tau whafonga ma le tātou poklame valaulia ma le whalalo tātou whaipese whaptoa. Langi ina le vi ingo le tua a matei nai lole o tātou saunding.
to call upon your name. All my life I've been a sinner, and for that I am ashamed. But I heard that you would listen, so I'm giving you my plea. I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down to me? I know that there are others who could offer more than I. I promise you I understand. If for me you had no time, I think I just hit bottom, and I'm looking up to see. I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down to me? I guess I must be reaping from the seeds that I have sown. Oh Lord, you owe me nothing. We haven't spoken for so long. If you could spare some mercy, I'll pledge my life to thee. I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down to me? I know that there are others who could offer more than I. I promise you I understand. If for me you had no time, I think I just hit bottom, and I'm looking up to see. I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down to me? I know that there are others who could offer more than I. I promise you I understand. If for me you had no time, I think I just hit bottom, and I'm looking up to see. I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down to me? I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down to me? I'm too unworthy, Lord, to come to you. Could you please come down?
Father, we are too unworthy to come to you this morning. We pray so that you may come down to us and bless us this morning. Bless your word and bless your people. Amen. Te atu le au pese ia to ala masala tu ainga ua to buai tato to fa soa o le tai au nei tato tu lai tasi mai au ia tu sira to ia pa u mai tangata nei huma. Okay, hello. Yeah, just take one step on your right, one step to your right, one step to your left. Okay, you may sit down now. Ma, sek. If I sek, you better go sek more. Yeah, good. But my Lord, now I may more to a fast soul. It's a party today. Yeah, that will allow the tour. If I'm real out fat former, yeah, that to fast soul more to it. That for the nation party. I just want to begin this for the last session. The fear, Matay Facility. Why, yes, it tell you low langa or Matua Ella, Mona Yard, what you of him. Was there a time in your life when you feel so thirsty? Hey, what you of him? Yeah, of him. Oh, yeah, that thing. Look, tell me what to the bite, you know, the bite there, I think, I know the way there, here. Tato uma, tato te longona la tato fi. Tato uma ai al te me peko ai. E te tu ai le vai vai fi. E le stala fa tau se tamatich. Tato otto le li le ra no ngal sipo. Tami ma lo la fi. Allo sa fa ile mo na sa ma le mo. Was trying to sleep, but couldn't. Wa fi mo le li. Yeah. Awak kare dia am pusai se kimi sanga vai. Kalau orang kamar orang kau ingat, orang makan TV kau. Dad, please, can you fetch me water, please? Miska vai kamu. Go back to bed. Kira fer wa ini kira you, era kau lagi pemoya, era terus kau beli makan lagi. Go back to sleep. Alu lagi dia vai kamar. Try to sleep. Still couldn't go. Wait, more there, I'm out of here. Oh, sit down. Come on, bullet. They keep the sky right. Come on, bullet. Well, it's got a mile. Son, quick, because you're not going to allow me to have a sober. Or a clolla, a sassalombo. Get your come out over our own. Oh, there. Yes, I will ask a second. Come on, keep the sky right for me. Well, I'm not coming for the farm. More than like you don't go here. This child is so thirsty. Well, let me ask you. Well, not like the name. Are you thirsty this morning? I'll have for the mail now low in our line. Now the mail now low is a EDA fear family he lay low long like this so. Maybe some of us are thirsty for inner peace. Some of us may be thirsty for true love. She tried, all the ways. So si awalang ay ka mafay family lo molang ay di mafay. The Bible says elay family ina lo na lo nga. Sa inu alaya alay malie. Let me see your hands. Oye Lord fine. Le fa fine mai sa lay mo. Sa Maria. Okay. Give a hand for Nelly. Le fa fine mai sa Maria or Vasili ay go le tua. Ay siya na mafay ay o na family ina. Why? Is it as a Sylvia? They like to watch it all the time. Yeah, not from oil town, they might have found. I say, Hannah, le family in I, le fine. Load it down. Se le vai eli, no to vai. Who's that? Se le vai eli, no to vai. Well, that's a long time, that's a double. So many people today
o lo a ngai ai o le vai eli la ya ko pe tu vai ai leso to tele tangata o le kalesia to tele tangata o lalolang o lo a ngai pe o le vai eli o Jacob e tu vai e o meta o ta ko mata tala. Yeah, if you have your Bibles in English, read. Fasa mora tu atu dunga, ia se tatu faitau, fatasi faitau. Wa saur fina Samaria tu vai, wa fitalai atu Yesu ia te hia, au mai a tau o te iwai. O na fai mai ai leo fina Samaria ia te hia. Fa pe fea na e fai mai se me inu ia te au, o na fina Samaria. Au oe o le yutai, au wa e lei i mea fe avea i yutai am Samaria. Ua tali atu Yesu o fa pe atu, ana e lor me fua i fua ale atua, ma le ua fai atu ia te oe, au mai a tau o te inu. Hoa e ole mai a te ia, ona fo wa i tuai le e ia ia te ole vaiola. Ua tari atu Yesu fa pe atu ia te ia, o le inu le nei vai, e toe fia inu ia, a o se inu le vai o te vatu ia te ia, e le toe fia inu e whakavau, a o le vai o te vatu ia te ia, e a bea i te tonu ia te ia o le vai puna, e puna i lunga i le ola e whakavau. Ua fai mai fina ia te ia, le li ie, au mai ia te au le nā vai, ina ia o leto e fia inu, ina ia o leto e saufo i nei e utu vai, ua whetalai atu Yesu ia te ia. Alu ia oe, wala au i lautana i le to e sau nei, ua tali mai fufine u whape mai, e le hai sau tane, ona whetalai atu leo Yesu, wa tonu lau upu, e le hai sau tane, wasa ia te oe tane to lima, o ia fo iwa ia te oe i ona po nei, e leo sau tane lea. Amen. Au tua nate whasoa, the only way that satisfies you forever. Ole awala e tasi e whamalia inai oe e whamavau e le lua e le tonu. Tasi lava le awala o e whamalia inai oe e whamavau. For me say Yesefafine, there was a woman, a Samaritan woman, who fetches water every day, going to and fro. Aso uma e alu ai e utu vai, alu da uri, alu ta eo, alu da fian, o lana le ngā luenga e utu vai, i le vai elio ai. Le vai elio ai, pa mangia fai tau to mai. I le vai eli o Jacopo. Mai le fam talanga o tala. A o fai el tina le ngā luenga le aso uma maso uma, o le fian wa e utu vai mati vai, na lilo i lona manatu. O yeksia, se ngā langa i lona o langa. Little that she knows, she didn't realize her life was overcome by a profound emptiness. E le inu al finelea, o le whanwai, a le mole. Le whanwai a le fiinu. She had no idea that there was a living water that would satisfy her soul forever. She didn't even know that her life was ruined. Le whanwai ya na anga masanyo le olang, e le inu o le whalenga ina lono, olang. She didn't know that she needed Jesus. O lo whanwai ya le tinanei. Nata le loa matua mana o mia ia ye. Yesu, ka fa mai de mau. Sai ate oe tane fia. Scripture says she had 5 hubbies. And the one that she was now is not hers. You may know how you got 5 hubbies. Koringa mai te le se me lo fale como ma fo tinale te le se me lo misi lo no la e folinga mai e se me lo family ina there is a hunger, there is a thirst that cannot be satisfied in her life. Because wife and from talanga tala ina there was one day when she came to the well ina was sound for fina le vai eli na ia mau ina le vai eli from talanga just pa ia ole vai eli ola the water of life. For me, you vai e pula i lo le fa. Wow, my see me boy. Why you na vai el? Let me say to you this morning, it is none other than Jesus Christ. Ole na vai ola. O Yesu ke viso le o te fili atu boy. Wai no vai le ni tai. O kuna le vai le lo langa i leso. O ya te o le vai le ni tai. Le vana lotu. A o kuna le vai le lo langa. Tipa, oh, praise the Lord. Thank you, brother, for coming. Oh, yeah,
Polo tu sa ulo mana fine le ate tamu fai asa ini ma fa marina. Era o tau e toto. Le te tele e tolu na tau e fafine. Na tau e Yesu. Ina fafine i laso le ina uafsanga i Yesu mana fine. Me Yesu. O fai lalo se o tau atu me i ato. Fa mau lalo me tolu me o pu e pasta me i to. Afu o to i me tolu laso. Me Yesu. Tamai tai funai. Le lau fai ati ato e. O le vai le te tu vai ai ai so uma mai fia te tu sau ai. O kana ka imu vai ya. E to e. E fia inu pea, e fia inu pea, e fia inu pea, e fia inu pea ya so molono. O langa le buona tu na i loa. The second thing to na i loa. E ai le vai la le ya. Le te fia matua ya to e. A le vai la le. Ai mo tangata. He will never thirst anymore. O le vai le ya. Ai no tangata e le te fia inu e o mai le. E le oti. Nea no to. O le vai le ala tau watua ia to e. E puna i lalo nei. E puna fo i ola e whakawang. Ko mo mai mei e to. Ha? Wa ia tu. E hanu lo penia tangata i lalo. Lea o fai prai so tau ti. O te sili. Nea le winga le feta lai ngai e sur fa fine nei. Unai. O se inu nei vai e le to e fia inu ia. E le winga whantalanga i sur. You know what? Olo fata tau fetalai na Yesu. Ia te ia lava. He is the living water. La oe. O le au nei mo oe mau le tai au nei. O le vai o le ola le tau fetala noa di sapati nei. O le iai leo Yesu ilo woto i le so. O le iai leo Yesu ilo olanga. O le vai o le alofa tu no le tua. Wo ofo fua mai mo tātou. E leisa. E leisa tongi e leisa tau. Au te whapea tu oe le tau nei. In every heart today. O lo ye se ngā lala. Tātou uma lava, o lo ye se ngā lala i te tono tātou. E le mawhai o na whaamari. Ina, o le mawhai fo e mea le lalo rangi, le o na whaamari e ina. E ngā lala le i tātou. Al tāna le nei e leo te whitu i nātu. Te fo i lo a inga te haole rei. Wa nao Yesu lava. E mawhai o na whaamari e ina. Lo ngā lala. Nao Yesu na te mawhai o na tali lo mana. Only Jesus can satisfy your thirst forever. Fa mai mo mau tamita, si vai tau mai, nga tamita. O le tu ai, fa pe ona nau le ai rai vai tatu. O lo fa pe ona nau lo nganga ia to. Wa fia inu lo nganga i le tua, o le tua soifua. Oh, my soul thirsts for the Lord. O nau fia inu lo nganga i le tua. Dear friends, there's a thirst in every heart today. As if city may isia. O le tali, e ai ngole tua. This is how God created us. You know, in the creation story, you know, God planted in us a bond, a connection. Ina ia mwhai o tātou so tai male creator, male tua male Yesu, o le whanau nau male na tu ele tua i tono tātou. Ina ia tātou whanau nau pe so tai male atua, ina ia tātou manao i le atua ia soma, ina ia tātou alo lofa i le atua, ina ia tātou sita i le atua, ina ia avea Yesu ma whaole o tātou langa ia soma. Amen? Hei tā. O tō tero tangata i le so. Hei lava whina Samaria le. Many of us today are just like this Samaritan woman. O tau whai e ola au ngō male atua. Tō tele o latou le fia sa ili le, i le atua. A whela leo sa ili anga i tangata i le so. Tēlo wala tu sa ili e. Wa to e fo i lava. I le vai Eli o Jacob. That is Jacob's vow today. O whai ma vai tā ele o tangata ile. So fifi tangata o e tā ele. O tau ma whai tangata e whamale ina i nātou. I le vai Eli o Jacob. O siri whai au. O le ale nā vai Eli o Jacob. Le ale wingo le vai Eli o Jacob. O nā tau no mai. Let me say to you this morning. O le vai Eli o Jacob. O mea whawhia fio la langi nei. Amen? Se mai se amen. O mea ia o tātou mana na o e whawhia ma whamaria ina i tātou le so. O mea ia o lo tāofi o whima mau i tangata o le mawhai o le whamamuru e whamaria ina i nātou o aia mea. Nā ma mawhara o tau tala i tau tō vaenga lea. Oh, I'm so saddened today. It breaks my heart today. Seeing a lot of young people, they are trying to satisfy themselves with drugs. So many young souls have turned to tobacco and alcohol to satisfy themselves.
Ko tele tu pulang sala bo matangata. Ola tu tamu fai sa ili VALAAU fasaina. E fa mali na ilato. Some turn to clubs and dance halls to fulfill their way of life. Some turn to sports. O isu manatu o talo mai fa mali na ilo langa nei. Some seek money and wealth to satisfy them. Ale ano wa yo isi awal. O tau mafai le lalo langi matangata. E fa mali na ilato. Ole tu e fa no hai. The saddest thing is, wa avea lo tātou sa ili lea ia, ma au wala o tātou whangaloina i lea tua. Wa avea lo tātou losi lea ia, ma mea o tātou le mana tua i lea tua. Jesus said, anyone who craves these things will thirst again. O le tangata e hutu vai i le vai ia, e a fio mai Yesu, o e molea. Fio mai a Yesu, e lo whamalia ina lo ngana. Amen? La boy. Ke fa pe ati ati o el tau. Fa toa e malie ato to. Na wei ta lie Yesu lo to Yesu. Fa toa e malie la vai na o numero tasi Yesu lo. Si ta te yo ka fa. O numero tasi Yesu lo la. Ha? Dan mel na numero tasi lo la ngal ta. My friends, there is something greater than the desires and pleasure of this life. E se si me siliatu. Ilo me fia. O leo langa nei. Whaftai mo se vai nei tae. Whafonga whamtaranga l'Apostolo Paulo. Ya, tasirua. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish that I may gain Christ. Amen? May Paulo, se waka oka me ha. Ina yo moa ke wiso. Waka me la langi ni at o ina ia moa ke wiso. Ha? Ko na wota ke wiso ina ia moa lau taba. Ha? Wota ke wiso ina ia tele au tupe. Wota ke wiso ina ia moa so tolu au lelei. Ke yo maua mai leki. Ha? Wota ke wiso. Ke tato fasol po. O lo ye se fina matele ro kai le va Yesu na Satan. Am I right? Tato mantua. Lo tamu fai Satan lo na malosi fa se ina tangata ile so. Ina ia fa foi tangata o mele fai Satan. Drag us all the way back to the Jacob's well. To so tangata vai ele Jacob fa fino yo fa mali ina ina to work to lu yo. Tato te mana mi Yesu yo tato langa ile so. Is tangata le tu spia. Te fi fa so ya to. Na inu mai o vai ele Jacob. Is sa sei do. E tangata le tus paia. Walu leo langa la o kia ole ibu vai ele Jacob. Ai ku asi ko fa lo mo mau le. Se te vai tau. Mai le lida. Oh, se tas rua. Ya, tas rua. O mana tuna tui foi lo to e fa masani lo tino lo waina o lo te ina foi ma poto lo to e tango tu foi le valea se ia o lo le mele le tangata la tu foi i lalo langi ia so umo la to langa nei na o fai nga luenga tele mo au na o fai fale mo au na o fai to vine mo au na o fai foi mo au fa to anga fanua to ila au na o to foi ai na au uma lava fua ona over ai le nga luenga uma na fai o lima mana luenga no tinga ai fa auto foi o mea fa tau va lava ia male ai na matang wale ai la si mea hau nga i lalo ole la rubbish mai so mona if I could have all the Ford Rangers in the world today, I could have it. If I could have all the wealth in the world today, I could have it. But Solomon, mga ay figa au lei umala langi lei e mawa ya Solomon o tupe e mawa ya Solomon o fale mata vale o le mawa ya Solomon ai fa mai Solomon e I fo le olanga. O ko va vai ku meia. O ko va vai ku vai eli le mo oh what a waste. Patong va. Le se winga. O ai o matangi. Solomon o fiu e fai la langi nei. I could never be satisfied. I fa mali ina lava. O iso sto ino Solomon ai fifia ngale. O langa mai o fiu sa o manga ko ke ingo ke mali hai. O fiu ke ingo le hai mo se mali. Fai u langa mo mau de lo for kamaro.
Mai so leo ai on matangi. And let me speak to the young people. Mai whakarangar ko inga o maku aso mo. Kung koe ai mai leo lang. Mai maurono lang talavo. Young age was a waste. Apakai mai long Solomon and Taba Sumalua to show Failao Ecclesiastes. Young people, remember the Lord in the days of your youth. Mana tua le tua le tembo lo talavo. Wow, ngi me uma ko ki saafi e fata uva o me ayola. Me ayol matang. Royo te fa pe atu te aure dei e fata uva le vai Elio Jacopo. E fata uva su ina nau ma me fa fio lo langa nei e te mana o me Yesu lo langa ile so. Why? Because when you have Jesus, you have everything. Now Yesu lava. E family nei o e fa va woe. Fia tangata i me au mai e lalangi family i nei lato ta longa fianga tele o isi mau me alfa fitau le nei o le tele o teni tato te faluina i nei o le ai se teni e tala noa mai le tua yo tato mafufau e se le ata mai o tiapo ai tato fa pe ale o le family i nei tato ale lo matua molea matua nga la e anu inga fetalai nga Yesu le inu la ile vai leo te avatu ele to fi la lu ngal tal Yesu e me Yesu o ke o ai or vai la mau ki ngor men ni e ke fi u ya ar vai la lo ke ava you will never thirst anymore. What does it mean? E lu ngal fetalai nga Yesu Yesu o se inu le vai te avatu ele to ya boy so fa pe atu te haure nei o le temi la vai te talia Yesu lo loto ma avea o ia mali i mawhaola i logo langa. E te leto e manawa i le vai Elio Jacopo. E te leto e naunawa i mea whawhia fiola. O leo langa, that's what it means, you will never thirst anymore. E te leto e fia inua i mea matanga o leo langa matuina nauola. O leo langa, e te leto e manawa i le vai Elio Jacopo. A o le ava aia e tangata, suinga te tele o logo langa. Amen. I te vai wha o ia ole. E lase suinga te leo logo langa o lo iai. Ko lo tau la mua o i mea whaavana ma leo lo langa o lo e whaia. Ko e maua Yesu le taha ole nei. Ma Yesu, al vai te avatu. E a vei tonu ia te ia. E puna i le ola ya. I le ola e whaamwhau. Nā ringon mele mo tātou. O le te mila mai tātou te o atua i le atua. Tu ina atu me uma ia te ia. E te mauti noa. Ko tu ina mai i le atua ia te o le ola e whaamwhau. Nā se tali le whine upi. Oh, really Jesus? Nā tali le whine. Mai ya, ona tu uai lea e whiwhine o lana vai. Ai hangi mrea koi o lato mu. E me ngangi whine reka. Angi wa maa. Angi wa whiwhi. E me nama mo e whiwhine rea. Koe awa mu sai loko whiwhine rea. I le whialu tau tangata. Mea te tele u whaia i sui o no langa. Well, let me tell you today. So many people, to tele tangata. E whiwhi ma pala ai e whaasoa le tala le leia le, a le atua. Me le tala le no mua le whiwhine le tala le leia le li. Mu sai le loto le whiwhine le fia. Fia tau at whawhongo to whamea. Ona lato woi le tuore ai, wo mai a te ia. E to a tele sa Maria i lea ai, na whaatua tua i a te ia. Ona le upo le whiwhine na ia whaiaki. Amen? What a powerful testimony. What a powerful sermon. O tira fia. E alu le whiwhine. O le foi o mana so. Esa, so siria kula. O le nga finga na uma. A fela nga o so ke mira. So. Ko vai na lo kin na. Kere ka ko ke isu me ai ere fo la tala le. O la so. Foi mai yanga o lato. Ai alu fini. Sau ma to telo tanga to li u ai le. Fa o la ina fa tanga le. Ale. Oi. E hao ngai e Yesu tanto loto i le so. Ko kele o kakala lato i losu inga te tele o tanto olanga. O le fisili woe. Wa siri fier mai fuango VALAAU i o e pokalame le. Now you know why you've been invited to this program? Do you know why? Because God wants you to be a living well. Mana le tu e vea o e mawai puno le ola. Leo lua weekend so le tanto. Aso la o leo lua weekend a. O lua weekend so tanto kalame. O le fasili. Wa avea o se vai puna. Wa avea o se vai puna i lo ainga.
O fai e ma vai puna I lau whanau. O fai e ma vai puna I lau tōlua. O fai e ma vai puna I lau whanawhainga ruenga. Le kālesia panspo, wa vei tātou ma vai puna. Wa vei tātou ma vai toa. E ale vai le ia tātou. Te talo atu, I e fo I lau ainga le te aole nei. Wala au lau ainga. Wala au ia o. E te tau na lato moa le vai ola lea. E te tau na lato moa Yesu. Se tātou whai tau le mau. Pe te lai atu Yesu. Halu ia oe. Mana au I lau tane. Te sau I nei. Tane me le whine. O whapea mai. O Yesu. E le haisa ua. Le maria le kala le. O leo ke whapea au ia temina. Sa kauanga. Temina o le a ave lo Yesu le vai ola ile. I le whine lea. A si sira lea nama. E mele manga au Yesu e whai mo mo le whine. E se se doa. Asto mana. Ale yenu fa fine vai ole ola. Lan mele mana Yesu tan fai mo fine. Jesus wanted her to confess and to admit her sinful life. Ale yenu fa fine le vai ola na mana Yesu ia ona langona ia ona loto. O ia ona tangata sala. O ia ona tangata mana o mia le vai. Aole ia ve Yesu mo fa ola I lono langa. E te tau ona tau tino se se o le vai na inu ai. La uoe. Te tau ona tātou tau tino I lumo le tua le tae aore nei. Aisia, there's one thing we know about God. We know that God is love. But God is also just and holy. O le tua e lofa. O le tua fo e pa ia. A fu angale na. Te tau ona tātou tau tino. Ma wha alia tātou ang sale le tua aisia. Ane mo fe pe va wa fe tatu te fa alia tatu on sala fa maoni o ia fa mangalo ya tatu amene ko met fa auto do sumal valo fa sumal tol o le wo fi lan so tu la fo ele man wi o ia a le fa ali mala fo ina ya go fa ia se me so ame talo tu la wo o ka ula wang sala ko i na fo e fa polo ang sala ko i ka me fi au le ka fo ro Tau I le atua au whawhitau, amen. Tau I le atua au wangasana. Tau ala tau tino I le atua tātou sala I te au nei. Au wang paula valeo le au wala. E ma whai o le tātou wola I le whaolatanga. A le atua la sau tali woe. Whai tātou tu inatu me o mai ateia. Whai a le Yesu si amatanga fōi o tātou wolanga. I le sola vai mera tātou. Oh, sole. O le tue Maris Pelo. Au Maris Fō. Maris Tamaoni. O fai e Jesus winga. Alo se uli. Tai wa sanamo. E ao ina nofo Yesu o tātou. Tātou olanga. Whaftai. Masui atolo. Ole koe moi. Te me whainga loko le fiafi. E sia. Ola tala leia le tua I fia. I o tātou. Le asau tā. I tātou whai taunu mau. Outou uma o e fia inu. O mai e le vai. A tō mautou o leini tupe, o mai ia, I nā whātau na ai, I o tō o mai lava, na whātau le waina mansua susu, ai le ai se tupe, e le ai fo I se tau, e whātau ai, amen? Whātau le leo na VALAAU me le tua le tau le nei, ai o le tua. Ai sea, e alofa le tua iau. E alofa le tua e oe. E mnatu e mai tauina me le whafonga I le, I le mamon muri le, ia se whaitau. I o tau saini ai o. Manu o mawhai o na mau o ia. Iau tau VALAAU ia te. Manu o lata mai. E whangata mai na. Some people think today that there is an easy God. O lei e se tua whabalea ngō fia vai le tātou. Se tua whai ngō fia an tātou surwhai e mataria tātou. Tu sarava polo tātou fia pe I mea la langi nei. Let me challenge you this morning. E le te me te VALAAU tua I le tua. O le mau o ia. O le aso e whaola ina I whamai sa ili ya Iova manu o mawhai ona maua. Le ale wingo le whaau le mo tato. Sa ili I le tua manu o maua loa wanoa. E te te wana awat o le te langona mai. O le aso le alofa tu noa. Whai wai maua le wanoa le te whiri tu inatu o e mo le tua I le tae au. Ni a whio le tue teimi le nei e te whaalongo ai I le whaau le tua the final call. E lo leva no le tau tu ina tu atonto oe I le tua whaafonga tufonga Iova. A ia foi mai ai Iova. O na lofa mai le o ia te ia. Ia foi mai lo tātou tua. A wana te matu wā whamangalo. E le sta mai whamangalo.
matua whaamangalo a tātou e Jehova. O le VALAAU alofa na le atua. Mo oe mau le tau le fo nei a Jehova. Aisia, na te matua whaamangaloina I tātou. Te eise, Finema, Xiangchang. She was such a protective woman. Irang tamakengi. Mai along lai titi. I ka fiofi ai tongo fale fine ran tamai. Na e pe fau foi lia. Kanya lang kama ko ku ate ya man. Oh my friends are enjoying life. Kama ka fau. What can you get no for you? Now look one minute can we from fale kim ke yo look. Now can you give me some space? Cara tinai sentam. Ayo. Ia la so te Lord. Te Lord. Fa no ka ingo lo tina mo o langa man. Manuia. Ina ye ola matau ile tua ma tu ina tu lo ola mole. Mole tua. E taida wa. This young girl is tired of staying home. Pa no foram nafa. Ole sia so ma ko ke hikira. Sola ese malato. Sola ese malontina. Na la wallahi. Ja, mangava met die ngana fiafi. She couldn't find her daughter. The few van de oude lees geen hitch. She went inside the room, laat ik gewoon op. Uma linga nga ngau af. Abe ko fi. Ole le fasi pepa la ko si lunga le. Ole alunga. Aku le ki ngau fai tawo. Mai kala ki, oh mom, I'm tired of this life. I need to go and explore the life. Of jy ke valera. Le lava fo ko ka. Ka fa au te popole mai ya. Ya kia. I am going to Rio. Who has been to Rio? Rio le kaulanga I ko Brazil. And if you know it, it's the worst city ever. Ole kaulanga pusidi ale nga ko ko I me ale ang ole lalangi ni ko Brazil. Yeah, that's just a glimpse of Brazil. Kan ya we working on it. Oh, I fa ye se go fuanga o kere I mo miki o ye la kam o mo fuanga le. Eu kere I ma fa winga ya ese la tama ma. Alu mo fuanga lo wa si de. Fa tuku ma finge makiva nei kupe ang si liva. O kom yero pa se e alu I kaulanga. Se su e me langa. So me lang kam alu mo mole office work o print my fafuaka ya kala kam kinga au le le ke giki makala wo mala mafu. Kam fai le alu finge. She search everywhere. Fa pipi so ro akala lang kam si sir ka have you seen this girl? Have you seen this little girl? Oh no, she was nowhere to be found. O ko I le ropo fe o ila. Lo I ke giki. Le na maserong ki na su e ko o kaula. Yo umar kuper ki nga alu en mala. Ko er pasi se te fo ye. And she returned back home. She was so sad. Wa malingi lo makal tinani. Ko le tau lo long fama mo. And there this young girl came through the corridors of the fale lang ufo. Sa fale me ko ngol fale. Lo mamau merke hikira le lopi lo. E se aka pe I think I recognize their face. Ai mau merke. E le aka le pi me lo wo pe eu ke ka ro ale aka. Fala kana ka ku ke hikira. And she found out it was her photo. Olo aka le pi mai oya. Ila wo. She broke down in tears. Wakangi ya malingi o loi maka asisi ngai fo loi maka malingi mai tai rea makangi o koe vai aku yo fo linga au le lei o fo linga mata ngo fie saya a mafuta mlonkinga ma va vai fo I kuranga masa sai o ngo langa o ya sa ngo ki mo mo lo ko malingi fo loi maka a ka fei fo loi maka I ngo le sa vai aku ke giki o va vanga mai kuskusinga I kuola. I kuola ka. O ke ki wo fulila. Fulilo nga. Mai lo ke giki o tu sia ngi bu fa pe. Ko mai kala la kusiko.
I just don't care how far you are away from our home. I just don't care whatever you have done. Tele popole, pole hana mamao le wa pese mai matatu ai. O tele popole, po ame le anga o le lalangi le wa o yai mai faya. All I'm asking, please, my child, I want you to come back home. Ai ngole tua le tau. Tato te fiwa sa ili leo langa le nei se awala e whamaria ina I tato. Fatua e malia atoto. Ina we talia Yesu. Le vai o leo la. E avea mari in faola. I lo roto. Hide so. O la tu dau fai pesi. E angai no te manao I e mafau fau loto le tau le. O le final call le alea tua mo tato. Wherever you are. Whatever you're facing today, po le ale lo loto, po le ale lautere, po le ale umi, all I want you is to come back home. For in nei ai ova, manua fai o mau, ka fonga I ko pesi.
Whāloalo I tātou masu tātou vai, no tātou tau whai. Whaaftai tele lava le atua I le soifuanga o le nei tina. Ua toi ao mai mo I mātou I le tae ao le nei. E ngatou lau e kālesia o mātou o VALAAU. Awa o le ata leo le soifuanga leo o mātou soifua mo lai le so. O mātou tau mawhai e whaamali e ina I mātou I le vai eli nau tu vai e whawhine lea. I te ane leo mātou lolo whina ngalo le nei sapati. A whai e inu mātou le vai lea e toi fia inu foi ma toi fia inu. A e whawhitai lau o fia o lea li o leola. O le vai o leola. Ua o fufua mai mo I mātou. E a whai e mātou titalia lau fia o mātou loto I le tae o nei. Ona mātou le toi mana na o le itina nau mo le lalolangi le. Ai whaamali ina e o I aso te fia mai ai. Salo pe a whai isi tasi o lo I tono le nei au fia le tua. O lo iai pe I le vano filfilinga ina ia lafua I le vai lea. Ina ia musu iai lo nganga pa ia. Fato a maua lava le malie a totoa. Ina ua vea o Yesu ke riso. Mali I mawhaola. Io mātou loto Yesu. Whamanui e leo fia, ma I mātou uma I lo mātou toi fōi atu. Ia turi muri au ina I mātou I lo lofo ma lo wanga le. Ia I runga ia te I mātou. Manui e oe lea tua ta mama lo alofa tu lo Yesu ke riso. Fusia I mātou. Ma mata tu nei se o I whavau lava. Amen. Ia, manatu o leua. Wata oto I tau tonga le leile. Le whamaumaunga o le atua I le so mo tātou uma. Tangata o le tua. E fia whamauina le ngangor fia whaftai atu I le au whai ngā ruenga tutofi le tua I lo sunga li whaiwhau mo mua whatua. E mai se foi a inga tāpua. I le whetuna inga le nei whamoe. I le lona lua nei o vai asu. Ko sa pati le tātou whamoe e manu iai tātou uma I le so. Ai le teine tasi o sunga li whaiwhau. O le ono I leo tātou mtau. O leo wata otu. Atu I tangata o le tua. O la mātou te talo leo o tangata o le tua I o tu sunga I li whaiwhau. Ia whamanuia te le atu le atu. Pea tātou tā ape I se taimi o le so. Tuli muli awina I le tua. Tuli loa I le tua le rotu soifua. Tātou te toi wheloa ia I le nasa pati.
Pea mo ta ia ia le tua, le soifua manuia, o lu sunga i le whewhiau mo lu whentua. Whamawina i le nganga o le so, e whai ma leo lau whinga luenga ma le kalesia, tātou malo valaulia, le nganga o le whaftai atu i tātou praise team. O mea uma sa tātou au ona iei o le mwhai ono kartalaina, na ngā lulu e whaatasi mea uma i le so, ono le manuia o le tua malana po kalama. E whaftai atu ai i ate o tutu. I le taimi lawa e tasi o tātou malo whaalongia. E pale i o mātou ulu. Le nganga o le whaftai atu lau tau whaaloalo. Wa tau le whaia ono lau whinga luenga le tua. Au au tau talimai ono le tua mo utau. Whamalo whaftai. Lau tau a whio matala au mai. Ua whaangao ngao i o tau taimi. E tā ua mo utau le so. Ai o tau whasili le tua malona whinga ngalo. E iai le nei tu aso lona sapati. E iai le tantonunga. O tātou whalongo whatasi le upo le tua. Mana onga mai lau whinga luenga le tua mai le tua. E toi te talo atu ai o tātou walauria. E le ngata ilo tātou toi whatasi mai le nasa pati o lumana. Te amamoli ai le tua lo soifua manuia maso mātou walo. Male e kalesia. VALAAU Sauvao-O. Awana i emisia le nei a wanoa mo oe. Wale o toi mamau so tātou tai. A whai wa whamanuia ina i tātou, i le so, i le wheaua le tua. VALAAU se tasi. Ina ia manu malo ina. Mo le tua. Malona whinga ngā. O lau le sao. O lau le lau. Ta watu le whea. Mea te tele ua whaia i le tua i lau o lau. I le so ua tātou iai. Mai le teime tasi. Whaia o masoi o le sunga li whaiwhau. E te talo alo i atuai tātou malo. O la tātou mapu te isi sina tolu minute i whafu. A la tuinatu le wāwhelula. E tāpena ina la tātou whamoe moe i lona i tū le tini. Ina ia pāleni le lei. Ia le tātou sauninga i le nei asu. A mae a lea. O na whao atu lea se tala. Mautu muli muli a le kalesia mai lau whingareanga. E whapea tua i ate au tau. Ia manuia le toi fo i atu. Manuia le pō. Ia o le tātou whalinga na mal whalor tele. I le nei tai hau. 5 minute la tātou maku atua i whafu. Tō mai se awano i le mahota nei. Sau nia i le tātou tau maftang. Whei loa ia. Ai au e tea. Susuma. Whaftai whafo.